Ngihlala abafana bami laba babili wena ubani izwe lakho qala. Mina ibizo lami kuthiwa nguSasha Mabhoni ngihlala eNtumbane. Mina ibizo lami kuthiwa nguPrince Mavila ngihlala endlini ku-E313. Lingathusile lihlangana nani laphana ke lambingelela kubi kathi umbingelele usithini? Hayi mina ngibingelele evoice omntana kaMdaru Zobha. So sengiyikhulumani. Yes, sanibona njani. So kwampana niyajokile sibili. Ngethuke kakhulu. Lapha njani ngitholile phela. Yaphila ke kwathi kwaqala njani lokho? Hayi lokho ngipractice nje ukuthi waginya umoya bodla. So mina ngabe ngiginya practice ngabe ngikhuluma evoice omntana. Oh, so practice wasophuma njalo. Yaphuma njalo. Liyafunda kodwa uyafunda? Good grade bye. Form 1 eNjuba High School. Enjuba bakwazi uteza so? Abanye. Utitsha zakho umethuseli? Hayi. Ukhuluma njalo kuhle? Yabazali banga? Bakhona eNtumbane. Oh, bakwazi ukuthi yakwenza ko? Bayakwazi. Wena ke wena wenzani kakhulu? Mina ngenza ukukhala nje odoli. Khanje kodoli? Akukhale ngizwe. Wena ubani izwe lakho? Ibizo lami kuthiwa nguPrince Mavila. Phezulu. Asikhabise ngoba abantu bazocabanga ukuthi sifake ulutho sakho. Alifaka lutho phakathi. Wena ufunda nga? Ngifunde eNjuba High Form 1. Oh, lingabangani so? So into le liyenza labantu abalifuna ukuthi lizobenzele emaphathini abantwana lemthatho lingabuyi. Siyabuya. Hayi indaba le. So i-phone number singabanika. Wona wathi 0777 348 236. 0777 348 236. Oh, 0716016998. Noma ngazi yala cha u 071 296 3369. Akubhonge ke sizwe futhi ke. Sizwe ukuthi uthini. Sibonge kakhulu baba. Baba yambe kahle. Uthe bani? Yambe kahle baba. Oho, hayi siyabonga.